جه سیدی آرکیسلاو لوبن تماشاوان هیجا کشتکن و جنوچان و جواره به پیشکش کردن و افجی سرنوچن. قصد داخواز جه امریکا دکه که هیزن خواج سوریه و نکشینن. إذا العقيدات يا عرب لروشالات جمع فراتي داخواز جه امریکا و دولتين هفيمان كر كونافچين عربي لروشالات جمع فراتي را دستيوان بكن. رژیم سوریه داخواز جه انجمن اولهی ناف دولتی دکه بن پیکرنین هستی راوستینه. در پیوندی که تلفنی در اردوغان و پوتین روشا ادلبه به هرگولی گوتو بیش کرن. اندام پولیت بیره پارتیا دموکراتا کردستان سوریا نش ادزازا گوت و رولک اکتیو کارا یا انجمن اجتماعی کرد لسوریه در وبری نافچه آرام دهبه لامن کارنها و روله دیار بکن جبرکو حتان حال هفهاتنک ناف دولتی و نرینک زلال نابر آلیم پیوندیدار و تکلدار به کاروبار سوریه نینه به تایبتیجی اجنده سیاسی کارنامه استراتیجی جبو دولت کودو هف پیمان بون و ایرو دجمنن اف یکجی زحمتی الپیشیا زلال کرنا رولا انکسی ده نافچه آرام ده دروز دکه اروها زازا گوت رولا انجمن اجتماعی کردی نگری دای دم و جهکی دیار جبرکو او هلگری پروژه کارتویه و جبو دوزا ملت کرد لکردستان سوریه دخبته و مینان و نره روا و بالیوز دوزا کردیه لسر آستا دولت هرمی و جهانی هبوناوی دجوین و کنگره ناف دولتی درباری سوریه ده مینا جنیف نیشانه که زلالت و درباره ده. بله تماشاوان هیجان هاجی برز نش ادزازا اندام پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا تبلی بولتن دبه برز دما تباش به دمان هاده گلک گوهرتن دفکش سیاسی سوریه ده دروست بویه لگوری وان گوهرتنان بنارینات چه سیناریو لپیشا کریزا سوریه هره؟ دەستپێکێ دا سلااو ڕێز بەوە و حمیتەکان شوانین هێژە بحقیقت ڕۆژانە وەگوتی هین گوهارتن چێت بن ئەو گوهارتنی هاناکێ بە تایبەت وەگوتی بۆمە مەسەلەن هەرێمین کوردی یەک ژێ هەرێما ڕۆژ هلاتین فراتێ ئەوەیەژیە گوتی دەستنی ناو نیشانکردن منطقە ئارامیە بۆ ئانها دەگفت و گۆل سەر چێت بن و بتایبەت مەسەلەن کوردی بەگرێدای یاژی هەرێمین هەندوڕ ئیرۆ او گو شرق آن هارون دایل ادلبه و هر دبر در دوره و ناکی یاجی مثلا سیاسی تبع يعني وقت صار سيخ خلاط بيجي هن نفشن هن ياجي روشك هي دبرك الشرق دبرك وقت يجوا منطقة آرام دبرك دانستان صار مسلين سياسي جدا أبا ياجي حمي قرداي نبلة فكرنين قو آنها إيروج ياجي وادا مستندني قو تندري سوريا بقشتي دا جد بنج برويجي حتى أنها نديار قمرو كاربي بيجي او خونا غانا که سوریا بکشتی و بگه کیجان خونا غیاجی او لفکرنین سیاسی و بکنه و چرو بدن به مرحله بید. باش برز اگر ام درباسی روشا دورن کردی لکردستان سوریه ببن نها گلک گوهرتن لدورن کردی جی دروز دبن بتایبتی یانجی نخاسم ددمان هذا بحثا نافچه آرام لروشالات چمی فرات تکرن اگر ام بحثا رولا انکسیت پیش روجه ده ده نافچه آرام ده بکن بنارینات چجا انکسیتی خواستند پیش روجه ده بکن و رولاوی دوی بچرانگی به تجمع برين هاج دادي يار كرن دانستاندنا دا ان رولا انا كسيوي رولا كوغوتي گرن جو سركبت با گوهرتني بو انا چيت بندياجي دبر آرام اگر ور دار خستن هن تشت گريداي نبلف کرني سياسي بعد چار نقبين الباز الحزب مصن ده ان گريدا ان تشت گريداي نبچار چار سريا سياسي دندري سوريا بگشتي ده وهنجي تشت گريداي نبلف کرن كردي دندري كردستان سوريا سویه داشبه که جی ابرولا هانا که گریدای به پیش روزی به آن تو نکاری جذب بکی وکی جان عرب بیشن تبیج رول و بیرن که هانا که بله آن کسی وکی هزک سرکه وکی لانه کسی سرکه وکی کونه کی وکی سیوانه کی ایگو پرساملت کردن و پرسام سویه دبره به ام دیجنی رولا کی مازن و خورد جی هبه جبر ایرو روز هر کس دزانی هر کسی دانستاندن سیاسی ده دیجنی ده آن کسی ایرو روز دسته دانستاندن ده آن کسی دسته نویسان دستور ده بوجه ام بيجن انا كسي رولا كوي قال لك مازن باش برز بروجه انا كسي چی بو پیش روجه بتایبتی کو اگر
ام بیژن نافچەیەک ئارام هاتە ئاواکردن لە ڕۆژهەڵاتی چەمێفەڕاتێ هەنوەکو ئەنە کەسێ وە چ ئامادەکاریکردنە چ پرۆژە بەردەستێوە هەنە پروژه انا کسی نگریدای به حریم تنی و پروژه انا کسی گریدای به کردستان و سوریه بکشتی و پروژه انا کسی گریدای به مافی ملت کردن به کردستان و سوریه دا بوجین بیجن منطقه آرام جزء کجوی منطقه انا که لی ام دکارن بیجن او مسئله انا که گریدای نه به پیش روزی و به لفکرنک سیاسی و چارچوبه لفکرنا سیاسی سوریه گشتی اما ام حزب کن براستیجی پیش روز گو ام دکاره بن به هر ماهانه که بریو ببن پیشمرگی روز دکاره بن به هر ماهانه که بریو ببن او لفکرنا هانا که وی گریدای به هن چیرو که پیش روزی بن باشه درباری ڕێڤەبەریە نو یا ڕۆژهەڵاتی چەمێفەڕاتێ ئەنە کەسێ وێ بەشداریە دوێ ڕێڤەبەریە نو بکە یان ژی وێ ڕێڤەبەریەک نو بە پەیەدێرە وێ دروست بکە وێ چاوە بە ئەڤیەک برێز ئەنە کەسێ ji bo rêveberiya nû ya Rojhilatê Çemêferatê wê beşdariyê divê rêveberiyê de bike yan jî wê rêveberiyek nû bi peyedêre wê ava bike. Lêborîn deng xwe tu belkî min pirs hemî tê negihiştim lê li gor dawiya pirsê gihişt. Birêz ez ê pirsa xwe ava bikim. Ji bo birêveberîna navçeya aram biryare ku rêveberiyek nû jî ji bo Rojhilatê Çemêferatê were avakirin. Hûn ê rêveberiyek nû li gel peyedê ava bikin yan jî hûn ê teblî vê rêveberiyê bibin. Ya ku amadeya durust bûye. ادبجم او مثلا منطقه ارام گریدای بلکرنک سیاسی پیش روزی و اف ایرو روز اف اداره های اف ریبریا گو های معبوتیا او ریبری تیرا وی تشتی های ناکی یجب حاجتی لکرنک سیاسی نو کرنکش بروی کیجی ام بجن اف ریبریا های بوی شوای گو های تجاری و گوتیم بجدار نبن اگر لکرنک سیاسی لکرنک اداری لکرنک عسکری تو نبه لسروی آستانا کیجی دبن چادریا وازل هزل مازنده به ضمانات وازل هزیانا که ضمانات وقتی ایگو بره افری کفتنی گوتنا مواد کرنا اگه ام دکار بن وینا که بکن او منطقه آرام امی جرا حاضر بلگو ام تبلی ببن لی ادبجم او منطقه جی نمعقوله چه بیا جی نممکنه چه بیا اگر لفکرنک سیاسی نابز الهزل مازنده چه نبلو بتایبت ترکیه و امریکا باشه برز تبحثا لهفكرنك يانجي يكرزيانا مالا كردي كردنا برانا كسيو بيديدا يعني دما داويدا بحثا لهباتنا كردي ادنا برا و انا بيديدا هاتا كرن او جي بسر برشتيا هن ولاتين زلهيز دما داويدا فرنسا دس بيشخريك بيشكيش كر جبوكو نزيقونا كدنا برا و بيديدا دروس ببا اجبر چه دس بيشخريا فرنسا بيدنگا سبب اوه که چیه سدم دباهواری اما دبیدنگی وانا کشی گرید دایه به مثلا پیاده و تشتی و او دخوازه پیاده هر جاره که گذعیب دبینج مهر کسی که دیاره حزد که خطا بیشن دفره دولتا که لفکرنه کردی چه بیش بر وقتی بود مثلا زعیبونه که بدر باست به هنه که وقتی بروشایی نه که باش دبی و مسئله انا که دبشون خوابش بروه که جیمه وكي انجمن اجتماعي كردي ما تمي حاضرا ومبارجي حاضر بن لفكرنا سياسي لدي او لفكرنا هناك سياسي سركس يعني سرشتيا وهناك برسام التي كردن دو كردستان سويدا بروجي نتويد دو كردستان سويدا اگر بي بروجي انها ايرو روج بيدبش بالدار خياجي بريد بدبي از نمو نمكن ابو ام دكاربن لفكرنا سياسي شبيلي اگر هاتو او پروژه بری نهاج دواره کفتنی گو بری نهاد ملت کرده اون سروی ناکه دکاربن فرسا ملت کردن دو کردستان سویده بپارزن امامش بول افترنه که حاضرن لی از بجم پیاده جبری جن حاضر بون آن جن حاضره جبر بیرو باوریای شرکتی نای بیرو باوریای پروژه کردی نای بیرو باوریای ناکی بلفترنه که گو حمی پیکاتی منطقه براسی جبه منطقه أنا كبريت بنا. باش بريز نشأت هلبت حتاكو نيزيكونا كيانجي لهفكرنك إدنا برا و بيديدا دروس ببا هن شرط ومرجن وهنا هن وكو أنا كسي أو شرط ومرجن وتشينا. شرط مرجن سرکه شما برگوتی هن مناقات و گوتی که پیدا ببین حتی امتکار بن دانستان بنید. شون مناقات دا شرط سرکه از بجن پروژه کردیه مشروع سیاسیه. دوی امتکار بن سروی ناکی لب بکن او شرط مرجن سرکه اگر امتکار بن سر مشروع کردی لب بکن مشروع سرکه خودت عملت کردن به کردستان سوریه. تشتین دیاد بجن و گوتی گله پیس بکن اما وکی پارتی دموکراتی کردستان سوریه هرواهی وکی انجمن اجتماعی کردی امن الجهات یاجی وزارت یاجی اداره کردن اما ام حز دکن گو تشتی سرکه تشتی سرکی ام دکار بن سر پروژه کردی تندو کردستان سوریه بگن اگر ام سر ویلد بکن تشتی دی ام
کارن گلک تشتاد بین چابارا درباس بکن جبو مسئله وزارت که یا اداره که لی تشتین سرکا پروژه ملت کو دونده کرسان سویدا خواسته کما فینا که دونده کرسان سویدا و درباس بونا پیشمرگ روش ابایا كارتن سركة غطاء متكاربن لفكن جبال ما بيرو باوري بارتشا ثانية تنة أو ارتشا ولا أو بو بارتيك سياسي ثانية أم بيرو باوري بينا كنا أم حز دكن جو ارتشا أواب بي بو ولا أوينا كي بو خلق فاقا كردستاني بي شنا بي ولا أوينا كي ثانية ولا يانك سياسي بي بي بغري بي بارده دخواستك طرف سياسي. بله گلک سپاسش بو میوان منش اتزازا اندام پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریه ایرول گلما وزور سپاس. روزنامه امریکی لسر زار فرمانده هیزن سوریه دموکراتی قصد راگهاند قصد هجداری دا امریکا و جوان خواستن که هیزن خواهج سوریه بنکشینن. فرماندار هیزن سوریه دموکراتی قصد هویا خواه دمانا هیزن امریکی لسوریه ده دادیار کرن و دهمان دمه ده هشیاری دا امریکا دا کو شاشتیا خواه یوکو عراق دوباره نکه. مظلوم کوبانه فرماندار قصد ده هفدیتنه که ده به روزنامه نیویورک تایمز را نرحتیا خواه درباره پلان سروک امریکا دونالد ترامپ جوکشانا بشک مزن جهیزن خواه جه سوریه دربراند و همجه پیکر کو والاهیا کول پاش وکشانا هیزن امریکی لعراق هشتیه کو درفت جه داعش را وبه و دوی او شاشتی دوباره نبه. نوفوری هیوی کر کو امریکا هیزن خواه لسوریه بهله دا کو کاربن شانن و شارتیین داعش جناف ببن. هروها سرپرشتیا هیزن قصد بکن دا کو ببن هیزک جه اولهیا نافخویی لهندری ولیده. فرماندار هیزن سوریه دموکراتیک مظلوم کوبانه هروها سربار کر کو اگر امریکا هیزن خو وکشینه قصد دکاره آستانگان درباس بکه و دی دشرین خوده بردوام بکه. درباره دانستاندن وان به رژیم را کوبانه گوت کو دانستاندن وان نه ببر بون و بی انجام بون و بالکشان سر کو ریوبریا سروک امریکا بورگر ج بردوام بونا دانستاندن را. لگو روزنامه نافوری کو مظلوم کوبانه بویا کسیاتی که گرینگ ج امریکا را و برپرسکی امریکی لسر گوتو بکو لهر تشتکی اولی ودگرن. لی پیوندین وان هن پرزگری کتن تیده پشتی کو بریارا وکشانا امریکا هاته هولی. لی تاوی اکیجی تو زانیارین زلال درباره جیانا فرماندار قصده توننه. بتنی هن آگاهین کو لوی داویه هاتنه اشکره کرن. دهد داخویانیه که دهوز العقیدات یا عرب لروشالات چمی فرات داخوازج امریکا و دولتین هف پیمان کرد. نافچین عربی لروشالات چمی فرات رادستی وان بکن. وزا عقیدات داخواست کرد که ملیسن ایرانی جنافچه درخینن گرتین وان جه گرتیگهن قصده آزاد بکن و او آماده کار لگل واشنطن بکن و او رازی نابن هوزاوان نابرا روشالات چمی فرات و روژاوای چمی فرات ده پرچه ببن تو تیکلی و گریدانا وان بریخستن یا جی آلیه کی درونینه. وزا عقیدات دازانین که او آماده نه آلیکاریا دولتین هف پیمان بکن و شیانین وان ین لشکری و سیاسی و اولهی و ریوبری جهنه. رژیم سوریه داخواز انجمن اولهی آناف دولتی دکه بن پیکرین هسده راوستینه وان به خیانتان یان جی به خاینان پسند که. پشتی نرازیبون و خۆپێشاندانان لە هەژمارێک دەڤەرێن پارێزگا دێرا زۆرێ لە دژی هەسەدێ رێژێما سووریە ژی داخواز ئەنجومەنە ئەولەهیە ناودەولەتی دیکە بن پێکردنێن هەسەدێ ڕاوەستینە. وەزارەتە دەرڤای رێژێما سووریە دۆخدوشەمێ داخواز ئەنجومەنە ئەولەهیە ناودەولەتی کرد و بە بەرپرسایەتیا خوا دەربارەی بن پێکردنێن هەسەدێ ڕابە و کریارن وێ بە خیانەتێ پەسەند کرد و گۆجی ji mafê Sûriyayê zagona navdewletî de bergiriyê di ber welatiyên li ser xaka Sûriyê dijîn bike. Ajansa Sanaya Serrejêma Sûriye ve li ser zarê Wezareta Derve Rejêma Sûriye eşkere kir ku rejêmê di du nameyan de ku pêşkêşî amîndarê giştî yên tewên yekgirtî û Encûmena Ewlekariya Navdewletî de got komkujiyên dawiyên ku Hesedê ku navê Sûriyeya Demokratîk li xwe dikin pêra dibe û bi piştavaniya hevpeymaniya Amerîkî bi encamdana komkujînê din lê deverna berfireh li Başûrî û Rojhilatî Parêzgeha Dêra Zorê arman jê ew e welatiyên daxwaza mafê xwe bi vegera rejîma Sûriyê dikin da ku bi rola xwe li wan deveran rabe bikin bikevin jêr di silata wan de. Wezareta rejîmê serbar kir ku rêgir û milîsên Hesedê li şûnak û daxwazên welatiyan bê xweşkirina rewşa xwendin dabînkirina nan û avê ji wan deveran re dest bi kuştina welatiyan rûxandina zemîna deverê kirine. Wek tekeziyekê bi rola wan birjandina xwînê û cîbcîkirina hevpeymanên Amerîkî tê li gorî ku rejim dibêje. Wezareta rejimê tekez kir û daxwaz ji Encûmena Ewlekariya Navdewletî kir ku bin pêkirnên Hesedê ya ku ji hevpeymana Amerîkî û hin welatên Rojavayê piştevanî kirî rawestîne.
تەکەزیە پابەندیە برێزگرتنê li biryarên Encumena Ewlekheriya Navdewletî ku tekez dikin li ser giringî û yekbûna gel û xaka Sûriye û tekeziya desthilat û serxwebûna wê dikin bike. Wezareta Derve Rejima Sûriyê di dawiya herdû nameyên xwe de got ku ji mafê wana berevaniyê ber hemî welatiyan de li tevaya xaka Sûriyê bikin. Amaje bi xala heştan ya Navdewletî 22 kir got li gorî wê biryarê ji mafê wane ku rûbrûbûna kiryarên sazî û keyanên terorîst ku dixwazin armanca yekbûna xak û miletê Komara Erebiya Sûriyê bikin. Di çend rojên borî de li Dêra Zorê û derdora wê şer û pevçûn navbera çekdarên Hesedê û welatiyan de li hejmarek gund û deveran lûdan. Li gor hejmarek jêder û videoyên xwecihî Hesedê bin pêkirin encam dane û bi darê zorê û kuştinê hewlê de nerazîbûna welatiyan xwenîşandanan vemrîne. Lê du sê caran xwepêşandan li dijî Hesedê derketin. Daxwaza derketina wan hat kirin. Hevdemî ku Hesedê û çekdarên pêdê bi hezaran ciwanên Kurd li wan deveran li derveyî Kurdistana Sûriye dana şehîd kirin. Îro xelkên heman deveran li dijî kiryarên wan derketina xwenîşandanan. Daxwaza derketina wan dikin. Rejima Sûriye jî ku hevpeymana serekeya pêdê ye êdî gefan li wan dixwe. Goşka Spî biryarekê gengeşe dike derbarê şandina hejmarek mezin ji leşkerên Amerîkî bo rojhelata navîn. Li gorî rojnameya New York Times ya Amerîkê eşkere kiriye li ser hezarên berpirsên Amerîkî ku wezîrê berevaniyê be wekalet Patrick Shanahan di dema civîna Trump li gel berpirsên pilebilindiyên ewlehiyê de di roja pênşema borî de planeke leşkerî ya nû pêşkêşî serokê Amerîka Donald Trump kiriye. Ew jî ji bo şandina 120,000 leşker ji bo rojhelata navîn ji bo rûbrûbûna İranê. Çekdarên Qesedê li Dêra Zorê 43 girtî ku bi tometa têkiliya wan be terorîstên Daişê re hatibûn girtin li ser daxwaza rîspiyên wê deverê serbest hatin berdan. Çekdarên Qesedê 43 girtî li Dêra Zorê ku bi tometa têkiliya wan bê terorîstên Daişê re hatibûn girtin serbest berdan. Ew jî ji ber razîkirina rîspiyên deverê. Li gorî ajansên serbê rêveberiya Xweser ve îro roja sêşemê belav kirine ku çekdarên Qesedê 43 girtî di nav wan de jinek jî hebû ku bi tometa têkiliya wan bê terorîstên Daişê re hatibûne girtin li ser daxwaza rîspiyên deverê serbest hatine berdan. Serokê hevbeşê Komîteya Navxweyiya Xwecehiya Sivîl li Dêra Zorê Basim Ellatîf ragihand bû ku ew înisiyatîv hat wekû rêzgirtinekî jê daxwaza rîspî û serokêlên deverê bi serbestberdana wan girtiyan. Duh roja duşemê jî serok û rîspiyên êla Elegêdat lê parêzgeha Dêra Zorê civiya bûn da ku helwestekî dijî çekdarên Qesedê bistînin. Bi taybet piştî ku ew çekdar tevlîheviyek ewlehî li wê deverê encam dan. Hevdemê serbestberdana terorîstên Daişê û kesên ku têkiliya wan bi wan terorîstan re hene. Serdestê çekdarên pêdê ve bi dehan ji endam û serkirde û alîgirên Kurd bi taybet yên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya serdestê heman çekdaran ve girtîne û çarên vîsa wan nediyar e. Diçin Efrînê li Efrîna Rojavayê Kurdistanê biryarek metirsîdar ji aliyê grûpên çekdar de derketiye. Divê malbatên Ereb di heman malên ku Kurd tê de ne neştecî ne bi wan re neştecî bibin. Roj bi roj pêla derbederiyê ji herêmên Erebî berev Efrîna Rojavayê Kurdistanê zêde dibe ku ew malbatên Ereb yên derbeder ji aliyê grûpên çekdar ve têne bicîgirin û malên Kurdan têne desteserkirin. Ji bilî wê jî wek biryarekê metirsîdar ji aliyê grûpên çekdar ve di vê demadawiyê de derketiye ku wek planekê ye ji bo nehiştina Kurdan ji Efrînê de hatiye binavkirin. Li gorî tomareke dengî taybet ji dezgeha Arkê re hatiye şiyandin. Tê de welatiyekî Kurd dibêje ku çekdarên Emşat li gundê Qirmitliqê yê Şiyê biryarek metirsîdar ji çarenvîsa Kurdan re derxistine. Ew jî divê malbatên Ereb bi malbatên Kurdan re bicî bibin û jiyanê bi hev re di heman malê de derbas bikin. Heman jê derê di tomarê de ku nexwest dengê xwe belav bike daxuya kirin ku biryar ji çend rojan ve ketiya warê cîbicîkirinê de. Eger di malekê de sê oda hebin divê xwedanê malê di yek odayê de bijî û her du odayên din li ser malbatên Ereban werin dabeşkirin. Biryara cîbicîkirina Ereban di heman malan de bûye cihê nerazîbûna Kurdan bi planên guhertinên demografî hatine binavkirin
ku tê gotin mebez ji wê prosê ew e da ku Kurdên Kumane jî dest ji xaka xwe berdin. Ji ber ku Erebên hatine bicîkirin, gotinên dûr ji rewiştê arastayî xwediyên resen dikin. Lewma dibe fişarek ji derketina wan ji malên xwe re. Laliyekî din li gorî şîneyên gund ku Ereb û Kurd du cudayên cuda nav tu carî bi hevdû re naguncin û teeqilum nabin. Ev yek êdî bûye diyar de neb tenê li gundê Qirmitliqê yê li gundê Mûsikê yê Raco. Hin gundin din jî belav bûye. Cîbicîkirina Ereban di malên Kurdan de hevdemî neştina PYD ji vegera bi di hezaran Kurd li nava kampên ji Efrînê tê encam dan. Di encamê de çayê Kurmenc bûye herêmeke Erebî. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê zarokekî de encama binavûnê de jiyana xwe ji dest da. Jêderên xwecehî ji bajarê Qamişlo li Rojavayê Kurdistanê taybet ji arkêra ragihand zawkê bi navê Ciwan İdrîs Hesen. Piştî wergirtina belgenameya xwe bi mebesta melevaniyê berê xwe da meqleên sêgirka û melevanî kir yan jî dema ku melevanî dikir bin av bû de encamê de jiyana xwe ji dest da. Weke jêdera xwecehî ji arkêre da yezanîn zarokê bi navê Ciwan İdrîs Hesen xelkê taxa qenatê Swês ya bajarê Qamişloye. Li kampa Qoştepeya penaberên Rojavayê Kurdistanê heyva sor ya îmaratî bi hemahengî li gelê dezgeha xêrxwaziya Barzanî selikên xwarinê pêşkêşî hemî neşteciyên kampê kirin. Heyva sora îmaratî bi hemahengî li gel dezgeha xêrxwaziya Barzanî projeyeke pêşkêşkirina 30,000 selkên xwarinê li kampên derbiderên Iraqê û penaberên Sûriyê li Herêma Kurdistanê encam didin. Bi helkefta hatina Remezana pîroz, îrol kampa Qoştepeya penaberên Rojavayê Kurdistanê heyva sora îmaratî bi hemahengî li dezgeha xêrxwaziya Barzanî ku rêveberiya kampê dike, selkên xwarinê wek alîkariyan dibin sernavê projeya Remezanê pêşkêşî hemî nişteciyên kampê kirin. Dîdawan İdrîs bi rêveberê dezgeha xêrxwaziya Barzanî li kampa Qoştepe behsa proseyê dike. Emro mangî Sûrî îmaratî bi hemahengî legel dezgahê xêrxwazî Barzanî li dirêjeyê kar û çalakî hawbeşekaniyan taybet bi mangê Remezanê pîroz heldestin bi dabeşkirdinî kartonî xorak bi ser tewavê danîştwanî kampê Qoştepe ke birî 1993 karton bi ser tewavê danîştwanî kem dabeş dikiret. Lêra wekû min wekû berêberî kampê Qoştepe wekû nênerî danîştwanê Qoştepe bi pêwîstî dizanim spasî mangî Sûrî îmaratî bikim ke herdem hawkarî ئێمە بوونا لە گەیاندنی هاوکاریەکانیان بۆ دانیشتوانی کەمپی قوشتەپە. ئەحمەد ئەلداهری قونسڵی گشتیە وڵاتی ئیماراتی لە هەرێما کوردستانê lêdwaneka taybet de ji rêbaz re hejmara selkên xwarinê û mebesta projeyê daxuyanî û ragihand الإمارات العربية المتحدة في خلال شهر رمضان المبارك bi hemahengî gel dezgeha xêrxwaziya Barzanî em ê îsal sala 2019 sala lêborînê 3000 selkên xwarinê pêşkêşî xuşk û birayên xwe ji derbiderên Iraqê û penaberên Sûriyê li Herêma Kurdistanê bikin. Me ne tenê ev proje pêşkêş kiriye em ê dwarê xizmeta proseya xwendinê û avakirina nexweşxaneyan jî kar bikin. Em hatine ji nêzik ve tiştên pêwîst bi wan nas bikin. Da ku dema bê de ji wan re beşekî pêşkêş bikin. Da ku kêmtirîn pêwîstiyên jiyana rojane ji wan re weredabîn kirin. Ev projeya welatê îmarat ne tenê pêşkêşkirina selên xwarinê ye. Lê ew hewl didin alîkariyan bigihînin beşê herî zêde bi wan alîkariyan pêwîst ji Kurd û Ereban û navê sala lêborînê li sala 2019 kir. Ji kampa Qoştepe, Alî Omer. Lêkolînek zanîstiya sê xwendekarên Kurdistana Sûriyê bê navnîşana rola ragihandina dîvçûn di şerê Sûriye û komkujiya Kobanê de wekû nimûne bi pleya yekemîn di beşê ragihandinê di Kolêja Edebiyat ya Zanîngeha Salaheddîn li Hewlêrê derçû. Ew lêkolîn derbarî komkujiya Kobanê ya sala 2015 de bû ji alî her sî xwendekarên beşê rojnamevaniyê yên Qunaxa Çarê, Mahmûd Elî Îsa, Besma Taciddîn û Nalîn Şerîf Elî ve hate amadekirin. Ew jî dibin serpêşiya doktor û pisporê buwarê ragihandinê Sadiq Hemêgerîb de hate encam dan. Mîna projeya derçûnê û beşek ji pêdiviyên derçûnê hatibû xestin.
اجانس انادولیا نوچیان راگهاند که ایرو رجب طیب اردوغان سروک ترکیه و ولادیمیر پوتین سروک روسیه پیوندیه که تلفنی انجام دان روشا ادلب بهرگولی گوتو بشکرن. جبوی گوتوبشکرنا داوین پیشاتین ادلب سروک ترکیه و سروک روسیه پیوندی که تلفن انجام دان. اجانس انادولیا نوچیان راگهاند که ایرو رجب طیب اردوغان سروک ترکیه و ولادیمیر پوتین سروک روسیه پیوندی که تلفن انجام دان و روش ادلب به هرگولی گوتوبش کرن. اجانس نوهاتی گوت که ده پیوندی تلفن ده هر دو سروکان ایریشن رژیم اسدین داوی لسر بجار ادلب گوتوبش کرنو اردوغان تکس کر که رژیم اسد به انجام دان ایریشن بن پیکرنان لهمبر رکفتنا کم کرنا است شر لادلب دکیو اب چند نای قبول کرن. و که اجانس انادول ده زنین که اردوغان گوتیا مبستا رژیم اسد جه انجام دان ایریشن لشکری تکدان هفکاری و هماهنگیان برا ترکیه و روسیه ده به تایبەتی لە باژارێ ئیدلب و هەروەها مەبەستە ڕژێمە ئەسەد ژنە بەرناڕێکەوتنە ئاسیتانەیە. دە پەیوەندیە تەلەفۆنێدا ڕەجەب طیب ئەردۆغان تێکەزیێ لەسەر پابەندبوونێ بە ڕێکەوتنە سوچی لەگەڵ رووسیا کرد و گوت و حتاوەکەنها پێنگاوێن باش هاتنە ئاوێتن بەردەوامبوونە ئێریشن ڕژێمە ئەسەد لەسەر باژارێ ئیدلبێ وێزیانێ بە هەموو ئالیەکی بگهینێ. پیوندی تلفونین برای رجب طیب اردوغان سروک ترکیه و ولادیمیر پوتین سروک روسیه ده دمک دتیک و اوبویا دو هفتی و رژیم اسد ایریشن آسمانی لباجار ادلب انجام داده و ده انجام ایریشن رژیم اسد ده بصدان هزار سیویل جباجار ادلب در بدربونه و جماره که گلک جا اوهین خدمت گزاریه هاتنا ارمانش کرنو هرفاندن. گروپن چکدارین کل گندواری حمایه دمان موزخانه کلها مضیق یا لباکور گندواری حمایه دزین و ایران کرن. اجانس روسیه اليوم بلاف کر که گروپن چکدارین کل گندواری حمایه دمان پشتی کوپرانیا دورن دیروکی جخوره وکو براگهن شر ده شریوان و رژیم سوریه دروژن بوری دبکارتانین بریا وکشانوان گروپان شونوارن موزخانه کلها مضیق یا نشتیمانی لباکور گندواری حمایه لسوریه دزین و ایران کرن. و تابلوین دیروکی جی هرفاندن. دو سالم بوریده جه شر سوریه هجمارک دورن دیروکی لسوریه وکو تدمر دنابرا تروریستین داعش و گروپین چکدار و رژیم سوریه هاتن دزین و تالان کرن و جناف برن. سوریا زررک مزن ده دولمندی خویا دیروکی ده دیتن. دیپلماتکارێکی ئەمریکی سەداما سەرەکەژ شاندنا هێزی ئەمریکیش بۆ ڕۆژهەڵاتی ڕۆژهەڵاتە ناوین ئەشکەرە دیکە و دبێژە divê rola Îran nemîne. John Abizade balyozê Amerîka li Siûdiyê ji bo rojnameya Şerq el Ewsat ragihand rola Îran li navçeyê roleke nerînî û Îran berdewam esayîş û seqamgeriya navçeyê bi piştevanîkirina grûpên çekdar têk dide. Herwiha John Abizade got sedema sereke ji şandina hêzên Amerîkî bo rojhalata navîn bi taybetî kendava Erebî ji bo neheştina rola Îran li rojhalata navîn e. امریکا ولگل وزیر دربه روسیه بجوه بریاره چندین مجارن هنوکایی ینگریدای بروشا نافچه گوتو بیش بکن. کرملین روسی راگهاند بریا کو مایک بومبیو وزیر دربه امریکا لگل ولادیمیر پوتین سروک روسیه بجوه ولگل سرگی لاوروف وزیر دربه روسیه بجوه و لاوروف هیوی کریه سردانا بومبیو ببه بناغیا آرامبونا پیوندیانا برا روسیه و امریکای ده و که اجانسا انترفاکس دای زانین دجوینا هر دو وزیران ده روشا ونزویلا جی و وره گوتو بیش کرن. شنوارن سوریه و دولت بهار عربی د گروپن تورا جواکیا فیسبوک با اوایکی اشکره تنفروشتن ریوبریا تورا جواکیا فیسبوک سوزدا کود د مکانیزیک د ویرنګ چالاکیه د فیسبوک د قدغه بکن لګوري پسپورن باره شونواری د بیجن علاوه سوشیال میډیا رولک بهز د دزین و بازرگانی کرنا شونوارن روشالاتا ناوین دلیزو زیدتری نوت گروپ بازرگانی شونواران د فیسبوک د بزمان عربی هاتنه و شونوارن سوریه به اشکره بویریه تنفروتن.
درباری روشا باجار ادلب وزیر بروانیا ترکیه گل هفشانی خوی روسی پیوندی که تلفنی انجام دان و داوین پیشاتین ادلب گوتو بیش کرن. ارل گوری داخیانی وزارت بروانیا ترکیه کو ایرو سشم خلاصی اکار وزیر بروانیا ترکیه و سرگی شویگو وزیر بروانیا روسیه ده پیوندی که تلفنی ده پیشاتین هری داویه درباری روشا ادلب و گوندوار نوی گوتو بیش کرن. وزارت بروانیا نافبوری اشکرجی کرد کو هر دو وزیران و بحثا ساندنا تدابیر پیوسته درباری دورا کم کردن آستی شر لادلب و پرسین اولهیه د چارچوبه ریکفتنا سوچی ده یا کونابرا ترکیه و روسیه ده هاتیه امضا کردن هاتن کردن. روز بروز و ایریشن رژیم اسد و روسیه لسر گندوار ادلب و حمایه گور تردبه و آست شر و پفچونان جیل همان دوره زیده تردبه کود انجام وان اپراسیونان در روزانه قربانی دنابرا کشتی و برینداران ده دکوین لگل گهشتنا زیان مادی مزل لسر مال و ملکن والاتیان. روسیا و رژیم اسد ده بمباران کرنا باجار و باجاروکین لگوندوار ادلب و حمای ده بردوامن هفدمه بلندبونا آستا شر لدوره. چالکوانین دناوا ادلب ده اشکره کرن کو بالافرین شرکر ین روسی به چند اپراسیونین اسمانی باجار کفر نوبل لباشور ادلب بمباران کرن. ده انجام ده هجمارک بریندار لگل رودان زیان مادین مزن لهمان باجاری. هر لگور همان جدره کد انجام بمباران کرن باجار کفر نوبل ناوندا بروانیا سویل جهات ارمانج کرن و جکار درکت هر وهاره و بره ویجی بگرانی بریندار بو. همان چالکوانان دانه دیار کرن که هر یک جه باجاروکین حزارین و کرسعه الهبت عابدین القصابیه بدما المنتاز و مرج الزهور ببرمیلن تقینر هاتن ارمانج کرن و هجمارک سویل بگرانی بریندار بون لگل ویران کرنک مزن لتاخین سویلان. جالی خواجی بروانیا سویل راگاند بو کوروجا بوری هجمارک باجاروک لباشور گوندوار ادلب بتایبت باجار الهبت بسیو دو برمیلن تقینر و 300 موشکان هاتا بمباران کرن. روز بروز و ایریشن رژیم اسد و روسیا لسر گوندوار ادلب و حمای گرتر دبه و آستا شرو پفچونان لهمان دوره زیده تر دبه. کد انجام وان اپراسیونان ده روزانه قربانی دناورا کشتی و برینداران ده دکوین لگل گهشتنا زیانین مادین مزن لسر مالو ملکن ولاتین و دوره. امین داری گشتی نتوانی گرتی داخواز روسیه و رژیم اسد کرد که ایریشن خواه لسر باجار ادلب راوستینه. ده کنگرکی روزنامه‌وانی ده آنتونیو گوتریز امین داری گشتی نتوانی گرتی گوت پیوسته دزوترین دم ده ایریشن رژیم اسد و روسیه لسر باجار ادلب ورنه راوستاندن و گوت که کارست کمرووی و وره انجام دان. جالی خواجی فرحان حق گوت که نزدیکی 200,000 کس به صدام ایریشن رژیم اسد و روسیه ج ادلب در بدربونه. برای بداوی هاتن اجاره کردن مثل نوچاند بیراود بینه. قصد داخواز جه امریکا دکه که هیزن خواج سوریه و نکشینن. إذا العقيدات يا عرب لروشالات جمع فراتي داخواز جه امریکا و دولتين هفيمان كر كونافچين عربي لروشالات جمع فراتي را دستيوان بكن. رژیم سوریه داخواز جه انجمن اولهی آناف دولتی دکه بن پیکرنین هسته راوستینه. در پیوندیه که تلیفونی در اردوگان و پوتین روشا ادلب به هرگولی گوتو بیش کرن. جه استیدیار که آزادی روجاوای کردستان گشتان و چند جواره هده پیشکش کرن. هر شاد